Okay, sanibonani Phumlane lo. So nje manje ngifuna unitshengisa ukuthi link yaka Fedgroup uzoyithola kanjani kwi-bio yami kuPhumlane. Okay, uzothinta lapho kubhalwe khona kuthiwa link bio, uthinte khona ungene phakathi ezokufaka kanje bese iyakuvezela kanje. Mekuvezela kanjena ke wena uzopressa i-app lo ufuna i-link yakhona. So asithi njengamanje ufuna ukungena ku YouTube wami uzothinta la, uluno wami uzothinta la, mawufuna i-link yakavela uthinta la, mawufuna yaka Fedgroup ngoba ngisanda ukukhuluma ngayo njengamanje uzothinta khona. Uma ufuna ukwazi more about ukwenza i-forex lama class engiwathatha na i-link yakhona ngithiya ngifake nayo because bakhona abanye abantu abayithanda i-forex abafisa ukuyazi. So i-link yakhona ikhona la lapho onizothola khona ngixhumane khona laba abanika usizo la khona. So mufuna kakhulukazi kwe-Fedgroup yiyo le thinta phakathi la, mawuthinta kuyona phakathi izothatha ke kufake ngqo kuyona. So wena ke information yakho kusuyayifakela ke ukuthi ucreate kanjani, but yonke into ikanje thayibona ngoba nje sivela usufaka ama details akho, create i-account yakho nawe kuze ukwazi ukuthi nawe invest kephi kwi-Fedgroup. Siyabonga.